Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta iba sa Timoteo Kapitulo 18, versikulo 21 kan 22. Napan ni Pedro kan ni Jesus, kat sinaludsod na. Apo, mamin ano apakawan nagtikabsat ko nga agbasbasol kanyak? Mamimpito. Kinuna ni Jesus, saan laeng ang mamimpito, no dikat mamimpito pulo apito. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agmano Sarampiting! Apa tinong panak matan. Gaputa sigurado anapan ka nagaramit iti milagro. Iso anarabyan ka si Mangpet, gatel! Anya, saan tatang? Saan apod no dayta? Di mat in-text ko kada kayo, anas kan nga overtime kami. Gapot aday tadag iti boss me iti kumpanya. Ulbod ka! Agyaman ka! Ta sa anak adakis nga ama. Tano kas taakla ko ma. Ang mga no pinatay kan idi maladaga ka pailaing! Una yun ni Tata Matias. Nalabosan tir aramidon na kan ka. Diyak narad amo na makaano sa kay nga agnaad dito'y balay. Kare, Ha? Anya ti kayat mo asawan? umaakon ka ni tatang. Anya? Si Kamat. Amamlat pa ni Tata Matias. Di ka kumagsao iti kasta. Talaga among umaakon ka rin. Iso akayat konti pumanaw dito'y balay. Panunutom ko man na imbagday ta planom. Amangan no agbabawi kanto. Ang mga no marabyan ka manan niya gawid. Laglagi pa. Ado tinasken at trabahuem diti balay. Di kay agda nagtatang. Masapa ak na agawid. Rombang lain. Kat ti kanayon niya bagakin ka. Jak kayat a kompormi pa ila ti papapanam. Numalpas ti trabaho, agawid ka dagos. Nalawag ka di. Wen, tatang. Panunutem a kanayon ti obligasyon mo. Tano saan agapukan ka? Si bibiyag kumapay laeng day di asawak. Tatang. Iso arumbang laeng nga ibukbuk mo ti panawin mo itakanyak. Asikaswan nak. Tapno malitupam ti kaawanan ti asawak. Malmalday ka manen. Apay ka di, Elisa. Awan, Eric. Medyo napuyata naklaan. Si Kamat nga min. Kanayon nga ibagakin kaliklikam ti kanayon amang panunot kanya. Joke laeng. Amang ano agungit ka. Di ka agungungat kanya ka. Sika talaga. Kastoy lang arudan ti Jarko. Maalam pala ti mangrabak. Ha? Diyak kayat ti kastangar aramidam. Eric. Ay na, Eric. Saan asyak ti pagdamagam maipapan iti day ta abanag? Ngam si kati kasingadan agayem na. Kayat ko amaamuan. Noon niya ti mapaspasamak iti kayan ayat ko. Di na kayat ngag sa uak may papan iti day ta abanag. Iso ti rumba nga kasaritam. Diyak kayat ti makabasbasol kan kwa na. Iso ang makaamo ka ang mga lukoy, iti kaayan ayat mo. Talaga adagdagulitan nakitay si ka. Ay na, kunak mo, di naksardanganan. Karen. Panagkunak, kasayaatan no maamuan ni Eric, ti mapaspasamak kan ka. Mabudangak ngamin. Amangan no makisina kanyak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Elisa, no panawan na ka ni Eric, kalpasan ang maamuan na ti pudno, kaya ta sa wanday ta, di na kay ayatan. Ngam no nakarkaro nga ipatag na ka, kat andingayan na ka, ay ayatan na ka. Kan may nabayag akayat na amaamuan no sa dino ti balayo. Kan
Kaya't na ngayam amomon ka ni tatang mo. Saan ka di? Uwan? Daytoyan ti kapintasan na gundaway, Elisa. Di kan agsayang pay iti kanito. Amom Elisa, nalaos ti raksak ko. Kamaudyanan na ngamin, napatgan matlaangan tikid daw ko. Amaam-am mo kuman ti amam. Eric, Idi pa'y lang akayat ko ang mapasamak ti kastoy. Tapno, legal ko man ti... Elisa? Adda ka di parikot? awan, Eric. Awan ko nam. Ngam, nadnadlaw mat itilangam. Apay ka di? Basta, maamuam to. Naimbag arabiim tatang. Asino takadwam, Elisa? Tatang, Sak ni... Saan asika ti kasarsaritak lalaki? Asino ti kadwam, kunak, Elisa? ni Eric tatang. Kaayan-ayat ko. Aniyo? Suki! Tata, saan niyo kumaka... Awan ti bibig mo! Oh my God! Tata! Sakit na! Awan ti bibig mo, kunak! Paano ka dito eh? Ita, naamuamon ti amin, Eric. Madanagan ang itikaya na ko, Karen. Ang mga noon niya ti aramidin kan kuana ti amana. Ikararag talaangan. Asapay la kumata di nakabilan ni Elisa. Nabayag ka din ti kasday? Saan la nabayag? Sipod ubing tigayam ko. Kasdayan ti amana kan kuana. Anya, namapay. Ay na, Eric. Ni Elisa ton ti mismo amang ibagakan ka. Diyak kayat asyak ti pagtaudan ti amin. Naingat ti panang bilbilin ko kan ka. Ngam natanggan ti ulom, Elisa. Sukir ka. Apay akasta ka, tatang. Sipod na daanak itinakam. Diyak pa'y napuutan apulos nga impatagnak. Kanayon nga ungat kan gurat ipalpalak mo kanya. Anya? Sumumbat ka pa'y kaya man. Dayta ka diti insuro ken kaday chay alalaki, ha? Awan ti amo ni Eric iti daytoy abanag. Anya? Talaga sukir ka na. Oh my God! Oh my God! Ay ko, tatang! Kasyan na kuma! Di nag-iparangguyod! Tatang, apa yan? Ang itaramidam kanya! Pumanaw kan diti pagtayag. Manipod ita! Awanan ti anak ko! Talaga adyak makaid na. Sa bali ti agparparik na kanyak. Ang mga no dandakas ang napasama kini Elisa. Handa tao. Elisa, anak napasama kan ka. Apay nagsalsangit ka. Eric, awan ti amo kapapanahan. Pinagtalaw na konti amak. Anya? Ala, umay ka. Sumrek ka, Elisa. Makatawan ng tinapalabas, Karen. Makatawan mo't tanadyak nakikita ti ama. Kailiw ko na yan ni tatang. Di matrumbang agragsakan. Tanakakal kan kuana. Amak ni tatang. Saan ko maarumbang nakastoy? Pudno dayta. Ngam di na kamot mapakawan. Gapo iti panakatay day di inam anang ipasnaykan ka. Karen, Pasensya ka na. Ngam ibagbagak lang ti agpaiso. Ay, anit mapaspasamak ka. tsaka mo. Hanggang nalisam ti rusok ko. Kasla makabakbak.
Diyos ko, apa yan? Anyat mapaspasamakan ka, Elisa. Congratulations, Mrs. Masigog ka. Doktora, Oh, apay akasla saan ka naragsak? saan man, doktora? Naragsakak. Rumbang laang. Ngamin, agbalin kan amay sa nga ina. Adanas kan nga ramitek, kalpasan ti trabaho tayo. Ada ipapaaramid ni boss. Ngam umunakan tulatan ije balay ti amam. Sumarunwa ka dagos. Kasla maamakak, Eric. Mabutangak. Di ka agbuteng. Rumbang la amaamuan na, amaadaanan iti apo ko. Amang ano dahi ti mangpalok ng iti puso na. Eric. Aramidan ta ti amin, Elisa. Nas ka na magunod mo ti pamakawan na. Takid dawan tan tumatan kan kwa na ti panagkalay sata. Kailiw ko unayan ti anak ko. Jak pa'y luyos iti iliw ko gankwana. Nasken aguraat. Gapota iso ti rason no apay anatay day ti asawak. No saan agapo gankwana. Si bibiyag pa'y lakom ang aging gaita day ti asawak. Tatang. Siyak day toy. Ni Elisa. Ti anak ko. Saan arumbang apastragag? Kagurgurak ni Elisa. Kagurgurak. Amok akagura nagtatang. Agkidawak iti pamakawan kan ka. Kailiw ka una yan. Sapay lako mata mapakawan na kon iti jakmat ingagara abasol ko nga ibagbagam. Ti anak ko. Pangaasiyo, tatang. Pakawanan dagkuman. Ipagpagapuyo man lang it agbalhin nga apo ko yun. Apo ko. Lukas ta. Masikugan ti anak ko. Sinangpatan kan liti paraangan ti balay ti amam. Ngam ko nam apulos asan anang lukat ti amam. Eric. Nasip ngeten. Panagkunak. Kasayatan o agawitan. Amang ano niya pa iti mapasamak kan ka. Ken iti anak ta iti saklot mo. O sige. Agawit tang harudan. Hold up, Daytoy. Paltugan kayo nung lumaban kayo. Pare, pangasim. Di na kami kumadangran. Mutoy dayta. Eric! Agaman ka! Di mo agawin ti paltug ko. Ayop ka. Mutoy ti paltug mo. Di nakabalan. Tayo pati gunggunam. Di takayong. Diyos ko! Eric! Tulungan na kami! Kasyan na kami! Tulong! Nakaputan ni Eric. Eric, Elisa. kumusta ang tirik nam? Adda ka din nasakit. Ibagam no adda. Taya ba kadagos ti doktor? Ayan ko. Adda ka di ti ospital. Wan kayam. Malakip kon. Nakigubalak. Iti dayjay alalaki. When Eric, katdaksang gasat asika tinapaltugan. Gapo iti panaginagaw yu iti paltug na. Kasano?
Anayagnak dito'y ospital. Elisa, anak. Ni tatang. Iso tinang tulong kadata, Eric. Nakapuot kagayaman, Barok. Kumustan tiripnam? Tata, Tatang ko ng kanyak, loko. Eric, nakapagsarita kamin ka ni tatang. Naurnos kamin. agpaiso. Pudno timbagat anak ko, Eric Barok. Kat sapay lang ko ma. Tamapakawan nakmat. Gapo iti nakitam ajar ko. Idinyam amo na kati anak ko kanyak. Nabayag anak ko laapan ti panunot ko. Gapo talinamot tinalaos asakit tinagam. Kanggura ti kinatawag. Pinababasol ko ti anak ko. Gapo iti ipupusay da di inana. Anang ipasngay kan ko na. Ngam saan gayam arumbang. Ngamin, uwan matibasol na. Nagpailuyusak itigura kan sakit tinagam ko. Kat nalipatak arumbang lakuma. Ngayon patag ko ti anak ko. Ngam ita, nakaamiris akon. Kit sapay lang ma, ta saan pa'y anala daw ti amin. Saan tatang? Tauray aginggat inggana. Nakasagana ak amang uray agingga ayat nagmuti pamakawan mo. Itijak inggagara abasol ko. Tatang, Kasta, Barok, kayat ko day tangayawag mo kanyak. Takagiddan ti pan nakamiris ko. Ipaay ko maten ti bindisyon ko kada kayo. Nasaon ni Elisa, nga iso adi kay makapagkailaysa. Takayat yo asyak ti mangitulod iti anak ko iti altar. pudno day tatang. Naimbaglakit din. Ta sa anak anapuruan, gapo iti napasamak. Ay, sana mapalin Ngamin, jak kayat nga awan mabangunan ti apukok nga ama na. Tatang, Iso ngagpaimbag ka, Eric Barok. Taapaman ang maimbagan ka. Agkalaysa kayon ton, iti anak ko. Pudno ang narigat ayat nag ti pamakawan. Ngam no masursuro tayo apunasan tigura. Iti barokong tayo. Maamiris tayo at igayam kasamayan. Apang balas iti nagbasol kada tayo. Kat ti pamakawan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Canbiang. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panagdarabay na inbag nga oras kada kayo.